ev der Hezoye. Li du serhildana Sasonê di sala 1938 da navê wê tê guhertin datînin Qozdux. Ev der cî û warê serhildanan e, em ê li vir du şopa serokê serhildana Sasonê bikevin. Du şopa Mehemedê Aliyê Unis. Gelê vê heremê, gelê Sasonê tucarî bac û leşker nedane Osmanliyê. Ji ber wê tim serwana ferman û pêkutî hebûne. Mala Aliyê Unis jî tim di nav van serhildana da bûne. Di sala 1838 da dema Hafız Paşa êrişêtîne ser heremê serokê mala Aliyê Unis, Unisê Birahîm e. Unisê Birahîm di nav serhildanê da serokatiyê dike û gelê xwe dikişîne çiya. Lê leşkerên Hafız Paşa cih û war û gunda xerab dikin, talan dikin. Di dawiya sed sala 19 da vê carê sefereke nû dest pê dike serokê malbatê û li heremê Aliyê Unis e. Aliyê Unis berxwedaneke mezin rêxistin dike û lihengiyeke mezin nîşan dide. Mêr li çiya da şerdane. Lê gund disa tenê wêran kirin, malbat sirgûn dibin. Di nav van sirgûniyan da zezoya hevjîna Aliyê Unis û du jî zarê wî hûr hene. Abdurrahman û Ruqiye. Ji heya vê serhildanê navê malbatê navê mala şeref tê binasîn. Lê pey lihengiya Aliyê Unis êdî navê malbatê wek navê mala Aliyê Unis tê binav kirin. Em herema Gerzan bintara çiyayê Şeleşê rêzeçiyayên Qelemsêne. Li vê derê bintara me gundê mala Şeref heye. Mehemedê Aliyê Unis di sala 1860 da li vî gundî ji dayîk dibe. Lê mixabin niha dewsa gund kavil e, xirabe ye. Mehemedê Aliyê Unis di dema xwe da Abdurrezzaq Bedirxan Bek, Şeyx Saîd û ji dû wî jî Şeyx Abdurrahîm re tekiliya wî heye. Dema ku Şeyx Saîd tê girtin û serhildan tê şikestin, 26 Gulana 1925 da Wezareta Hundirîn giştînameyekê derdixe. Li gorî wê giştînameyê kê bi gotin û kirinên xwe ve alîkarî serhildanê kiribin, yê bivin hedef, bên girtin, darizandin û sirgûn kirin. Gundê mala şeref jî ji vê zulmê bêpar namîne.
به گشتینامه گلان 1925 شونداتر دست به گرتنا گرگرین کردان دکن. فرماندار فارقینی جمال جاهید به عشیرین هرم ره هفدیتنا چیتکه که سفره که سر مال علی اونس را بلا تو کس آلی کاریا وانا نکه. به عقلمندیا امین پیریخان راجی دناو عشیرین هرم دا ناکوکیا چیتکه او نیارتیا دردخه. همان روشان نحبگی خویتی ج بنخطی تی سرخطی. گرگرین کردان را هفدیتنا چید که خودی گراوی دخوازه سرهلدانه که ریخستن بکه. هلبت همان دمی تی سردانیا مالا محمد علی جی. محمد علی لوی گاوی دگونده نوالا دا دمینه. ام نها گند نوالا برحیم محمد علی اونسن. امی سرپیاتیا محمد علی اونس و مالباتی یا گند نوالا آپ محمد گهدار بکن. افدر خرب محمد علی اونسه کل ویدری سال 1924 در ویدری خانی آوا کریه و ویدری جیا 1925 در لگوری کو نحبکی خویتی جبویالی وقتی جبوی کوهنک برمانک لویدری مهکی 27 روزا لویدری کبرک لویدری کبری لله شکرتک لویدری بو دبلی دمینه پشتی وی کی کو محمد علی شرط دست بید که مسابقه نحبکی خویتی جویدری رادبت به ولا از هرم سرحد گوشت برخان ویدری خوش بوه دیزیکی بر بوهاریه. لویدری 25 محمد علی لویدری شرک گران به دست پید که دیسات کشه چیا خانی خراد بی و درته کشه چیا لویدری حتی سال 28 محمد علی لچیا شر خود دوام دک. جپی هفدیتنا فرماندار فارقینی جمال جاهید یا به عشیران را و جاری جی والی سیرتی ابراهیم اتهم دی ملیفان و غازی محمد علی دکه دخوازه جره هفدیتنی چه بکه لی جبر ببختیان محمد علی ناچه هفدیتنی برای خو عبدالرحمن دشینه والی سیرتی ابراهیم اتهم براست راست عبدالرحمن بگرد بیجه که و هفکاریا شیخ سعید کریه چندکی بری ویجی نه بگی خویتی جوارا 50,000 زیرین انگلیزانیه که جبو هون سرهلدانه که ریخستن بکن گر که هون چکن خو رادستی ما بکن امی به سجداری و بایر بکن لی هون که نکن چه در حق ودا تی گوتن همو راستن هونه بردیلوی بدن عبدالرحمن علی اونس شی دبیجه چکی که هم بدن تنه
ده 23 مجداری دا لشکر دبن فرمانداریا طاهر بگ دا لسر ملیفان دا دکرن 30 کسی دکشن اف پر زورا گلی هرمیت شه محمد علی یونس و گرگرین هرمی ایریشی حزو و ملیفان دکن هف ددن دست لشکر دکشن مزگفتان و بارگه خو 15 روزان هر دو جی دستی سرهلدرین کرده داده بینن بیرا جه سه ارتعالیک و جه آمده جی قلوردیک دی هواریا لشکران قلوردویا که جامده بو آلیکاریا لشکرین ملیفان و حزوتی دما دگیهیجه گند شلمو جگند 4 روز سپیا داویجن چالکی چلو تجی سروان دکن ایگر برددن و دکجن ین مایجی دستو لنگوان گریددن و دشنن Alazizi bi darizandineke folmarî te dikin û peyra hemûya dar vedikin. Em neha li newala Bîrcewzê ne. Yekîna fermandarê Tahir li ser gundê dora Newalê de digre. Ji wan gunda kesên top kirine dîne 21 kesan jî li vê Newalê de Newala Bîrcewzê de dikuşe. Ev der goristana wan 21 kesane neha wek ziyaretgeh gelê heremê tenê serdanî. Dema liv û tevger û komkujî dest pê dikin, Mihemedê Eliyê Ûnis bi sêsit şervanî û malbatan ve derdikevin çiyayên Karmele, Arzîv û Şelaşê. Li wir distitirin. Leşker bi heya payîza derengî dem dem êrişî çiyan dikin lê nikarin derkevin. Ji ber ku çiya pir asê ne. Topê ji dûr ve jî davêjin xwe nagihînin derê şikeftan. Fermandar biryarê didin ku zivistana wê salê leşker bila çiyan da bimînin. Lê çiya her kesî naparêzin. Qevmê çiya bi çiya nasin û çiya wan xwedî derdikeve. Dema ku meha gücükê dest pê dike, ji serma royê bi dehan leşker dimirin. Fermandar biryarê didin dikişin baregehên xwe Mihemedê Eliyê Ûnis bi tevî alîgir û malbatan da dikevin gundê Sorikê.
لشکرین که گجوگه دا دکشن حیا گلانه ناین سر محمد علی گلانه شونداتر دما ایریش دکن محمد علی وان لسورکی سورک نها بن بنداوه ده جی سورکی دسا دکشن جیا دا شهر بردوام دکه لی داویا حزیرانه دا خوارن آوانا نامینه محمد علی به تبی شروان خو و مالباتان بری خود دن نوالا هرمیان دخوازن لوی دره بسترن و گنده در و دوره خارن پیدا بکن نزیکی بربانگ دما دگیجین نواله بنتارا نواله دا جبو جنوزار راو استن دسکنن جنوزار نو کتنه خوی لشکر بيد حسن كو محمد علي قريوي ومالبات لبنتارا نوالدانه إيريشي واندكن قل لا دبارنن لنبي هر علي نوالا هرميان جي لشكر هبنه لشكر بالشاشي همان دمدا إيريشي هفدكن دنجي قل لا نوالي هلدده بالساعتان إيريش تكشينه داویه دا لشکر هفجی دکوژن تنه 8 لشکر دمینن جوان لشکران محمد علی و شروان خو دیل دکرن چکه وان جوان دستیرن و وان برددن دوی شهری دا محمد علی 13 جیان بریندار دبه بیرا بری خو دسا ددن چیا ام غرزان هاتن جیه کیوسا ریو درب لی ناکوه و لی نگره جبروی بیتون آویتنی و چیای آسی درو دورمه اب محمد تتکاری میرا بحثوان چیا بکی؟ بله يعني كنت كانوا في جوارة في جوب كم أبدر شيء كنت بيشت ما خويات كه أم جينا بيه بيشتاقوا العموي سنة شيء كورنيك والبني مرتود خويات كه أم علي هانم بلي شلاش كوم دي بيجين بقلم سيفا قريدا يشصاصون حتى تدستار عوي بيشتا بدي سيفا قريدا يبهو قريداينه هر ميكي لغوري خو ناوك الدركي داني نبوز جي هاني دبني ويدا بينا والا هاني دا بني كسور كي هي سريوي دملتي چپيدا او چي هاني ايفيالي كوخيات كي دبيالي ويدا كار مريح تويدري دا هي تويدري دربازي موت كاتبه اف چي هاني بودو فكريدا اف تدري هاني منطقة ميرغان كوفيغا عملي سكنان دينا او سرهلدير تم دما ايريش دهات دكشيان وانچيا نوسا دكشيان وانچيا تمام وانچيا هانا حتى بني حتى مرتو چون شركي ده محي الدين كوري محمد علي قران بريندار دبه محمد علي خو دناف شهر ده وي ده زكي چياي كرملحتا ده شكفته كده با جنو زارا دهله اف مشاره هانی
متى من زاريا هفجينا محيدين بو جمرة مجول دبوا دقو كي ام تفتش كفتي دبون دويش كفتي دا خمشو هبو اوجي درتي درفة زاروكاوي ناس سكني هر عالدش بو خاطري كو زاروكا خب سكنيني درتي درفة وعسكر بوغان تحسي عسكر بوغان تحسي ويدي ويش كفتا وان دبينن ويرا حاصل باسقني ويش كفتي تكن تباش كفتي درتينن ومحيدين جلويد بريندار بو الباوان بو داني بو نبا جنو زاروكا محيدين عولي درتينن سريوي جيتكن وداتينا طرفكي وفان جنا جيت تفدرتينن جوي خاطي كو نشاني وان بدن وإرادة ملا علي كو بشكينن قوتن ورن سريجي كري إخوة ناس بكن متى مزاريا ويشاخي قو من بجسارتك قو مهما متشو من بيخوة لسري ويدا قو إيكو بردايبو كو أفبو دناف جنو زارو كادبو كا اون ميرن دركبن جيا يه مايرا شعر بكن بيرا جنو زارا ددن بيشيا خو يه ببن سليفا وجورجي مشاختي انادوليه بكن دلي هفجينا محمد علي رندي خاني في تشويني هل ناده ج قاشكي دا خدا بيجه جمع شپری دوه تقیبا کچاوه و رقیا دشاوه جی بیوه خداویجن جمع شپر لشکر و میلیس دوان دکوین تقیبا و رقیه ساق دردخن لی روح رندی خانه ده چدگی هیجه محیدینی گریوه نیسانا 1927 دا سالا ایریشه داوینه لارزینگانی سیرت موشه و آمده لشکرکی گرانته و 4 هلی دوراچیاین کرمل ارزیف و شلش دکرن لی چوینا جوراچیان نه بیکانه نه بتونگان نجی توپ خو ناگهینن لوی داره جمیلیسان دورش دوگش فرماندار را دبیشه گر کهون تابوره که بدن من از هر دره چیا زانم از هرم سروان فرماندار تابوره دورش دوگش را دبیشه که گر که لشکره که من جبه کشتن از ایتا بکشم دورش دوگش دترسه دما که دمشن بربچیا نقطه خراما کوپکوهی دورش دوگش در روه لشکر لیدخن دورش دوگش دکشن در سال 1928 دا دولت جبو هیزا سرهلدانا گلیداغی بشکینه افیه که دردخه دخوازه که قاچاق و فیرار بلا جچیا دا کوین گوندا لی محمد علی وش قبول ناکن رایدار گریننده نحیا ملیفان
Cemil Efendi dişinin ba Muhammed Ali. Muhammed Ali jera rast beje. Ez naimi u teslim nabim. Ez liverim. Ew ku ser me da neyîne ez tiştekî nakim. Cemil Efendi dibêje wer di gundê xwe da cih be. Tenê çend tivingan bide ji bo xatirê min. Ew jî wisa dike 5-6 tivingên xerabûyî dide wî û tê li gundê girê awêsta cih dibe. Em niha gundê girê awês ber hîmê Muhammedê Alî ne. Ev der mala Muhammedê Alî ye. Bi domandina demê ra zarê wana, nebiyê wana li ser vî hîmî xwe ra avahî çêkirine. Lê Muhammedê Alî heya ku mirina xwe li vî hîmî dijî, ser vî hîmî dijî. Di sala 1930 da hin leşker tên nava aqara gundê girê awêsta êzinga berhev dikin. Çend xortên mala Aliyê Unis şaş fehm dikin, di navbera wan da pevçûn dertê xort tivingê wana ji wan distênin, destê wana bi heva girê didin, berê wana din milêfan. Dibin wana radestî Cemil Efendi dikin. Cemil Efendi vêyekê pir hêrs dibe. Xortê mala Aliyê Unis davêje gelê. Dema Muhammedê Alî vêyekê dibîse berê xwe de milêfan. Cemil Efendi derdkeve pêşî wî dawetî meqama xwe dike. Lê Muhammedê Alî dibêje na heyet wan xorta ber nedî ez nayîme meqama te. Cemil Efendi xortan berdide û qehveyê îkramê Muhammedê Alî dike. Muhammed ağa bi hatina malê ra nexweş dikeve. Nebê di qehweyê da jehr heye. Ji ber ku wexta qehve vedixwin, ev dê birê Cemîlê Çeto jî bi Muhammedê Alî ra biye. Wî jî qehve vexwaribiye. Ev dê piştî ji Muhammed ağa vediqete, rastî aloyê hekîm tê û alo şîr wê dide vexwarin û wî xelas dike. Lê mixabin Muhammedê Alî bi wê bebextiyê nexweş dikeve, diçe ser dilovaniya xwe. Muhammedê Alî li ser bilindiha gundê girê awês dibin siya çiyayên bexta li vir xewa ebedê de ye.